Bishop wa makanisa ma Full Gospel Mwingi Samuel Kathita ni wawetakana makanisa ni mailite kunewa ndaiya na uthosio wa kuendesya uthaithi vate kulikelelwa ainena na vilingwa mauvo. Bishop Kathita umania kiko cha kukuniwa nzeve ya kuiricha metho ikwa thaithi kanisa ni wa PCA Kariobangi ya Yolo kwiyo aiweta ateti ni mailite kuvetanga uteti na nduthi kanisa ni vala ingi wakulia ene nthina muno amuika kuvetangana na kutumika kuvalania mbuvano sia kanisa. Osia Kimanzi nukuelesya. Ainena na vilingi wa mauvo Bishop Samuel Kathita ne umania kwa vane kiko cha kuikiwanzeve ya kuiricha methoi kwa thaithi kanisani wa PCA Kariobangi ya Yolo kwiyo kavindani kala mutongo wa DCP Rigathi Gachagua unavigite kanisani ugu thaithine ayazia kanake ni kiko kitani wa kuzi wa kanisani kuno aikulia ateti ngalikoni ya serikali na ila ya ulei kunenga kanisa ndaya yesi andwa manako na andwa sutiangasi manato mitwe nu nimo maneto mite kana manato mitwe ni mundu nundu kindu kiki onania kulea kukia Ngai na kulea kukia bala bandu batheu. Kanisa ni holy ground. Atongo ima siasa mo pinzani na serikali yuyu kanisa yakawanundu wa siasa yakawanundu wa kuthaithia Ngai. Kwa yuyu serikali nenenge makanisa ndaiya na andu mo pinzani na mainenga makanisa ndaiya nethwana tabania me siasa ni maikola kutabania malike siasa ni kana kanisa wizoethia wina siasa. Vindani kau Bishop Kathita ni wazekana ikanisa ni ane onengwa uthasio wa kutwaizia maundu mayo bate kulikelelwa ni ateti. Vinda yene Ngai kanisa mwana ithaithe Ngai onesa nundu kanisa niyo thini batongoi na ni natatie muno yani batongoi kila bandu bewetaniwa na Ngai ni bailite kunengwa ndaiya kai kutueka makanisa tandunu ukeza ethia wene endo kwicho tiangasi oila wesilia kendo chuchu ketia elendi waito na ni makanisa ithine twale apyo. Owiyo vo Bishop Kathita ni waminia na okulia enenzi na muno amuika kwivetangana na mitu ya kutumika kulwa nduthi makanisa ni na vandu vake kukuna kauwa kura indi wa wanango. Andu mamuika ni mutavia ondu na mutavisie kana vina weni we kwosani kwa kula kwosa kivandi nundu ilote na kivandi nota kuna kula to yese we wande yeva yabe andange meta wangune yani nguns alamu kwa gezungu meta wanguns ye mukamba ni meta ngune no ya ilete kosa kula iko kita kwanza ya ukuna kula lakini ti kwanza ya unengwa abangi yendeka nange umbano wa mundu. Ngerivoti ya vilingi wa mauvo kuma Mwingi kaundine ya Kitui Hosea Kimanzi.